Arimi kuma Tharaka-Nithi, Meru, Isiolo, Kirinyaga na Embu mena Wirigiro Bwa kugũrĩrwo bwega kumania na wendia wa mĩthere bumanĩtie na ngwatanĩro injeru iria yonekanĩte gatagatĩ ga kanjo ya East African Grain Council, University ya Chuka na thirikari ya Tharaka-Nithi. Ikundi ino cicĩte bamwe gũteithaniria kũthomithia arĩmi maũndũ megiĩ thoko na nkinyagia buria maomba kwiga maketha mao wega matikathukange. Samuel Gaishima niwe wina riboti ino. Muchemanio wa wikira kirore mbitiganirio gatigatika University ya Chuka na nkiama ya East Africa Grain Council ya kwambiria mubango wa gutetheria arimi kugaiga maketha mago bwega na kumachwira uguri bwa kuguna murimi. Kiri mbitiganirio ino irayikirito kirore imunini wa Chancellor wa University ino ya Chuka Professor Henry Mutembei na mutongoria wa kanjo ino ya East Africa Grain Council Jacinta Mwao. University ino ya Chuka ikaigwa irina wira ya kurutha utwiria bukonie ugaigi bwega bwa maketha ma mpindi. University ya Chuka na Eastern Africa Grain Council ni twakarire amwe na twambiria kwaria ura tumba usapoti arimi vetu na twakinyaneria kwereanwa na twasaini MOU na ARIA. Ili mkulima wakati ambapo anakuja kuongea na mnunuzi yuko na information ya mimi nikiuza kilo moja ya mahindi bei fulani, mkulima mwenzangu upande wa Eldoret ama upande wa Machakos ama Makueni ama hata Soroti kule Uganda ama kule Goma DRC anauza pesa ngapi, ili wakati ambapo na quote ile price yangu niko na bargaining power kwa sababu nimekuwa equipped na information. Nkuruki University no igapeja na kieni ya kurutha maonaniria ma utaalamu bwa kiindi bukonie ugaigi bwega bwa maketha. Tunataka kuwaleta pamoja kupitia kwa maonyesho ambayo tunaita agribusiness exhibitions, na kwa hivyo kupitia kwa huu mkataba ama MOU leo tumeweza kukubaliana kwamba tutakuwa tunafanya kwa pamoja ili tukue tuna host agribusiness exhibitions in Chuka University, na ya kwanza tutafanya tarehe 14 mwezi wa 3 hapa Chuka University. March tarehe 14 aja Chuka University tukethurwa twina farmer exhibition that ireke ekwariria kimera kia grains nekethurwa ina universities ina county governments nekethurwa ina our main partner Eastern Africa Grain Council. Ngwatanĩro ino irankurukiji igikite ithirikari ya county igatethia murimi kugaiga maketha bwega matakugwatwa imurimo wa aflatoxin na nkuruki kubatethia guchwa uguri bwega bwamo. Chuka University inajulikana zaidi kupitia kwa mambo ya science na research, na sisi kama the industry representatives wa grain industry tunahitaji sana hiyo research ili tuweze kuitumia na tuweze kuifikisha pale kwa wakulima, pale kwa traders wa grains na pale kwa millers wa grains. Kwanza tuandite imera bibi nabo mundene jo tuandagani. Number 2 twagikuria nabo bakionaga na tukionaga. Number 3 twakethaniria nabo na tukenda tuandress kinya challenge ya kumye mpende ile ciumite kiri merene view kenda itekeje kwora na igia mirimo. Kagita kambura ya nthano ithiete kura ithingatanite wakubena ya muratho arimi ibakurua bakethe maketha mago marikia kuma bru kenda matagwatwa imurimo jo wa mpio. Mone ati mbembe ciao ikuma igikethwa icigwire nyumo na maciige wega bantu batikuriro. Nitugwatanite na community irerigiciritie kairiri twina arimi maria magwatanite natu na nikenda tuigwe tukioperate ta aggregation center baria anarimi manke uleta mubia wao na ukapata kuwega. Nkiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.